Premo ato yamamo akwaba edeba DLFM 106.9 ajemin sem kasebo iso na kaise kasebo emufoni ni na ye de akogu eye Facebook, TikTok, YouTube ni na ye DLFM 106.9 sanso na akoye tuning app ne so a egu honum ubetimi enye bi etie kasebo mu de bedi akutin mu ene se eye Central for Democratic Development eye report om de abetuja eche se ansa na bedi nkunim ewo presidential election ewo manwe mu na jiso nya beye $150 million ansa na watimi edi nkunim sanso aneye court agrante dia or prepare ensesa de mind this MPP amanyokuo no 100,000 Ghana cedis bill ye post bi ye ede form ampani abedi eche ho acheso mususu se no kra ba kokra enim Julius Debran so eden sem abetuja eche se ansa na mfimpi mienu ne aduonu nwotwe ne beba no na chesa ban atarget se enterprises so mu besi no ye 600 enterprises anomu besi santo na Accra Metropolitan assembly for abe declare say landfill site baby omutu bola gunu se de honi na ayema into ne so man pe na man sha ade ayare doma ebe payagu nkan pipiri mantem hanom de enye asem ketwa sanso na owusu bempa so ede nsem abetuja eche se MPP achita ifo no mfimpi mienu ne adonu na yabato no mankoto esanse nipa omu yi no so onko gina ema amanyokuo na nya ade a na omope no nsam no pi na aka ho ene ede ba beso mu se agyemin nsam kasebo ye DLFM 106.9 kai se dwumekuo yi ana asoya sin Lumba insupa se open nsuo de aye awawe abedinto ana ampo se wo ya ifro bi a huni se Lumba insupa ye nsuo a obetimi ede asom wa hoho okọ dansoman ya madam abenya meche ewo bi wo hono mo adjacent Lumba sport enu wa Pietus Lane no okọ a obetimi enya bi ato ewo ne honom obetimi afre no 0557 349 401 0557 349 401 sanso na akwaye mama vig ono wo fankos sport honom so a ubenya bi ato wo poku ase ama saman sapema ne important ni na betimi afre mama vig na wetimi atobi ne number no 0500 680 783 0500 680 783 na me kai mu se Easter Saturday de kofoyudua ana eboso esanse papa da Lumba ebosho kese wo Diofosu Plaza Hotel no kofoyudua nyomtofo ebeka ne ho kofinti eni keke fosu eni anyumtofo pia ekeka ho Easter Saturday no ebesi 19th April eno bekoso Diofosu Plaza Hotel kofoyudua no nsiana gate no mabie no wotwempa mu pepepe na show no ehyehyese so onsa ebetimi aka wo ticket dia agesa dial star 714 star 51 ash na onsa etimi aka wo ticket ni bi star 714 star 51 ash Saturday we ya na yakonti ye ntem na onsa entimi nka wo ticket no se na ebe ye na ebe hiemu wo Diofosu Plaza Hotel no koforidua santo na ye DLFM College Association for so to amonsa de afro so wa manone se wo manwe mu na wo pese wo be join wo se na ebe ye DLFM 106.9 ene papa da Lumba na nyum ni no betimi promoti na pesa wonka busuakuo yi ho a obetimi afro openi no 0538 865 393 0538 865 393 omumoto ne se yemfa odo enante dwumekoi ana aso ya se de kaseboy ebesomo mi amede kaseboy ebesomu edi ameje so Adwoa Agyei Sikapa ye twa ye ho abaye ba ye den sam ni mu ntwe mu akasa ebesomo Kwame, Adwoa kabomu ana iso awu ha wanisa. Sisete de wo mne banku ahia wo aden. Akosua ebuo mumpo.
Isu amenumi anya kama pesu papa no ma chumebo. Isu ne kasen. Anope dem de asem asio. Anope ya na ma me nsuo bia no me nsuo kroje aye fe no Lumba nsupa. Nsuo no de e fa wumni mu ase boko na ye so smooth. Kwa me nsuo de wasa wonom bi. Nsuo ne ye kama. Lumba nsupa. Lumba nsupa. Mama kanhwe. Nsupa pani anya na de ade asie mi. Na menya bi ato wo hemfa. Pebi ade akohye me fridge. Sa na. Kwame, send ya kosu ye kano no. Ne say my me busu afford dia mama musu papa. E Lumba ensupa. Nsu aba ye dwaman so enya asenketo akra. They say adofo mu nyina no an obi etu akoton. Dodo na na fie mu a. Ye no mu a chese bibia demu. Come. Akwala Production and Trading Limited and abomodi aboa no. E de breye yo nsuo nie. Nsu ale Lumba ensupa. Sane adofo no musu pebi etu a abra akosu ya ebo mama ne say opebi akoma ne nua beya o we chire hoyi. Ne sainti on be friend number C 026398380 and I said 05407851010. Me pacho open Lumba ensupa ehu ensem bia dia. Betimi akoye website e wo www.lumbainsupa.com. Obenya ehu akade nyina e wo ho. Lumba ensupa, natural mineral water. Get a grip with that silver brain. FDA Agyei Sikapa atu. DL News. Yamamo akwa babio edeba DLFM 106.9 ajemi nsem kasebo yi so bomodi ana beka ye ho e Facebook ne so e TikTok any YouTube nini na e DLFM 106.9 afe kasebo no enchemu enie eye reporter yenye Free Central for Democratic Development Ghana hono HSA eye ade omo sisi dua se e ka omobo ewo eye abatuo mu ansa no medi nkunim ewo man nim no eye ade a eye ohaw kase pa anya sada achi bi ne eye kabina menka bi amamuo no ene ko omo pese omo nkuntia eye katahye ne proye no eye ade a eho be ye din ye papa na report ni chirema ansa na abedi nkunim ewo ye president any parliamentary election mu no so unya be $150 million ubesan so nya 10 million Ghana cedis e de ato nchen ansa na watimi e de enkunim ewo abatu onim no mo hwa asa e ka we etimi kosoro a katahye ne proye so ebema ne mu so san so na akontabu omubu ewo public office ne so no ade a ebeye mre papa inte Dr. Kujo Asanto na director e de ma programs ewo Central for Democratic Development Ghana and the betu jana o chese so omobomodian no mutimi di juma esan so mujai bibia e de share political parties ne nsema jumedi e woso omundi no omuntimi endi no sane se or the same way etuja wa bra na oye presentation e Constitutional Review Committee anim ana o chese omomodian anya sa de omujai jumedi ni na sho aye amanyoko ne nsa omuntimi ndi juma esane omopenu no into omomodian no mo hwe no mo make sure say $150 million no mbetimi anya ansa no madi nkunim ewo presidential election nim yentua kasiabone so na court abgrante the oprepens san de man pipi amanyoko na Mohammed Zaku ade odi information bi ebetu social media ne so omo kira enya ada no kura bia ewom de fa mampani abedi e kire Professor Jane na opoku agyema ho a ofoyin so bosomi ne de to so dumienu Facebook post or the beto on the rest well her excellence o chirema na chese her excellence wa bomodian aka inchinya gwa no mcho adenti ana ban e dia beto ja chese mampani abedi e chire ne ho emfa no kakra omode na kwa mono ne omokwa akohwe no na wo dia beto Facebook page ne so chese rest well aden o pese ombo no ewuto ana aseden into omobo omodian edi ni kogina court na prosecutor Free National Intelligence Bureau
de beto court nanim say ade a obrante agye atumu sampa oye post na emomu anya no wo kwan bone so into omomomode anom omofa enche no into okogina eye achimota circuit court eye Adwoa no ana ye zaku lawyer no Gary Nimakoma afo de beto dwa no chess court for so pomchowa omongrati ni bill sane ebe ye ono so obetimi akofie na judge abomode grant ni bill o chene set 100,000 Ghana cedis ana obetua sanso no obewo eye ejinedifuo mienu ewo nachi no momode asa na watu bianso no ode ne ho ba koma nipa ko a oye nhwehwemu ede afa asem ni mu omabomode atu eye asem no ahyeda ede akoye kotoni ma abosome ne de etoso du mienu ewo mfimpi mienu ene aduanu num ansa na muhia o matimi aka asem no sane ese afa yentoa kase bone so na deputy communications officer edema eye MPP amanyoko no Ernest Owusu Bempa ede nsema betudwa kire se e wosoko MPP achita ifo be 2 million de nya de omokoto aba e won fimpi mienu ene aduonu num e wa bra ne ye to aba no na o kire se nipa kom di ni kogina se ono ana enkoto aba na nya de a omo penny nti no manko ankoto aba no amfa ma no na one nzia nsemtwofo etwetwe nkomo na o kire se awaye eye communications director edi amagana gas e wa bra no man penny dada ye na nado danko ekufuado aban ne woso no ohun ne se adwe omo fire so mo de eye man penny dada be de eche Dr. Mahmoud Bawumia e ba ko gina se ono na ye presidential candidate edi aman fimpimienu ene adonunum eye abato na nya ade a na ekoye kresan se aya echita ifo no mabemu buye na nye eye Dr. Mahmoud Bawumia ana omo pen se ombra no mbegina enfema wom ntonu de ogina so pass owo eye evidence ache se nipa be 2.1 million tie enya ade omo koye se omo ko no makoto aba no e de MPP amanyoko ni to omo mamade ase anya kranfimpi mienu ene aduonu wotwe eye abato ne de ombetimi agina omonan so yebo modin a etimi enya ene no ede amamo. We are talking about it at the presidency because of the importance the president attaches to it. It's a project that he wants to see succeed. Now, the first strategy the bankers themselves gave us is that at least each of the banks that will show up are going to pick 5 projects, 5 bankable projects for this year. And they expect that next year when we return to Kweu, they will invite those 5 people that they helped or assisted to come and on a deputy communications officer edema ye MPP amanyoko no sanso na kane no ona na ye communications director edema Ghana gas e wa bra no man pani dada eye na na dodankwa ekufuado ete akonya ne so yantoa kasebone so na Julius Debra ede abetudwa echese ya ade aban esisu dua bio se omo obomodin se eye business sector no metimi ahyemudin ya enye Krampon enterprises omo besi eye 600 ansana eye omanpani John Dramani Mahama ebetimi efri akonya ne so no mu chiema eye kwawu business forum a eno eba so wo eye ofowin so bosome ne de etoso eye dunkru won fimpimienu ene aduonu num no omo obomodin say ye financial institution any private sector for ebeka mo ho abom se ne ebeya bibia ebetimi akoso ede amawom no matimi amom akwanya no ma ye hwehwemu no mu di sika ede ahye eye policy nim na ye Adwoa Ofoyin sobo so mini de tosu eye du na chief of staff eye Julius Zebra elibetu dwa na oche se eye forum yi ebe matumi no matimi ahyemu di no mutimi diska e de ahye sanso na ebetumi ama omadwuma na omobeye no etimi ache na sa businesses we no mutimi e de ba ebe boa na Kenya omo a omowo eye mpotem honom omasetena etimi akoso ye sanso ana eye dwumadi omo pese omunya no metimi apa adwumadi ama on se na ebe ye obi anso so ensa ebetimi akona no eba ye tax revenues ne so ebetimi etumpon na man Ghana esikasem so etimi akosuri nti obi anba ne homoden ne kankan ne eye bank fo omo beba eye forum na so omo momoden a anya kra project enumu de omo fo mo nshem na omo mbo asane ebe ya bibia ebetimi akosuri. The following year doing same. I'm sure by the end of his 4-year tenure we'll have over 600
enterprises that we can pinpoint and say that these are things that President Mahama started. And so basically this is about it. It's going to be an annual event. Even though the name is titled Kwewu Business Forum, I think going into the future, it could be national in character, whereby business people will travel from all over the country to converge at Kwewu and to have interaction with bankers and public institutions. So, for example, it should be possible that somewhere along the line next year, they could have maybe the Commissioner General of GRA trying to explain to businesses the advantages they can have and things like that. So basically, it will just be around how to grow businesses under President Mahama's watch. And I think it's something that is welcoming. And I support it because without the private sector growing, not much will happen. Apart from creating jobs, people making money, our system itself, I think, will flourish. And then automatically to feed into his agenda of, leading the export drive in the West African sub-region. So that when he starts, let's say, towards the end of the year, President Mahama could organize Ghana's international trade fair in, say, Burkina Faso, in Niger, in Mali, and he will take along some of the Ghanaian entrepreneurs to go and showcase their products so that they can import from us. Enia uti ye Julius Debra onona oye CEO oye chief of staff edema oman Ghana and odi tuja na ochesa anya krampo no enko se ye mfimpi mienu ene aduonu woche de na chesa buy etimi si enterprises be 600 yentoa kase boneswe na ade ankran pipiri mantem ade yawe a eba besi yeso de enya semketo esanse ye landfill site a ewo oman yimu no ade a ayema into na ya Accra Metropolitan Assembly for the abetuja say wunya baby mpo na wudi nru egu into no so man hwe na o man bia ya de a how de beba o man ni so ye papa no the same way etuja wa bra ne parliamentary committee kasa de afa honidie ho nsam ene nsuo ho nsam wa bra omo konstra hwe wa assembly se no wo nkran pipiri mantem ha ana director edema waste management awo Accra Metropolitan Assembly engineer Solomon Noy echiemu ana ochire se yete bia ewo mu sese de enya kra esanse okoye landfill site hono ma omuni engineer papa bia obetimi abosanso na ye infrastructure omude fi no ebegumu no omuni bi nto momomode asa anya kra be fo kwan so na omutimi nya ebetimi aboawom ana ochire se okoye kpon a ehope ana ye engineer site ewo hono ma eboa afi na moyo madwen so betimi de ba ko e de aba eyida na no woga South municipality nim sane ebe ya ebetimi aboa na bibia etimi akoye na emom ode kokobo tudwa chese so ma mbo mode anfo mo ho anjimu na mo ho anye ha experience ebenya wo nkran pipiri mantem ha de enkoye enfem obi esanse yapomude ho nsam de enkoye kra enfem ayen esanse ya nim dada o man Ghana efimpa de ade wo manya de a yetimi edi yehuni na wa hwehwe landfill site ne so ayefu na chese yentimi emfa enra engu baabia ne de na yawe abeba de enya asem keto akra na omususu a omufri aman foforo so ba ebe fifa waste no ede kono ade so omudi infections ahodro ana eba intisi ya momode ane ampe abelfo kwan bi so amfa facilities amba nkran pipiri mantem ha omuso ba na omude infections no ebe ha omani ye pa. A dump site, if you technically that is what it is. So what we are doing is we collect the waste from Accra, one point. We think we are sending it far away. But it is not far because it is not an engineered landfill site. There is no leachate control. So for instance, if it rains, the leachate from that dump site finds its way into depressions and rivers, and they come back to us in the city. The site is not close to scavengers. You see a lot of scavengers there, not scavengers, but waste pickers, sorry. They don't like using the word scavengers. They are waste pickers from Niger, Burkina Faso, all over our neighboring countries, scavenging and picking recyclables. All the hospital and healthcare waste find its way there, and they mingle with it, and they come to town with us. And so you can understand how come we have a cyclical perennial cholera, typhoid,
if we have to manage, if you ask me, the way to go for government is to get an intermediate treatment facility, such as a state-of-the-art waste incineration plant, so that all the non-recyclables, like the baby diapers, the sanitary pads, and those you can't recycle, and all healthcare waste must be incinerated. And there the pathogens would die in the furnace before the bottom ash is taken as an inert material to the landfill site. There you have closed the chain for disease infection. Until we do that, Eni ya wuti ye engineer ye Solomon Noy ona ye director Edema Waste Management ewo Accra Metropolitan Assembly ye bomodin ya etwa ye ho aba ye ba kase ye bo no ne aka no ye de besomo. Makwantu ohunsam eye medadwen nanso me yensam tro ne nti menya adaje ye hwehwemu ekohu Sunday Sam's Consult na wonom nti ende metimi ba menya abre ne adaje ekenkan ye eye investigations about womo na me hu se wo apply for visa assistance a enfeli efri se wonom ewo track records madanse die nie ma me nintreo Sunday Sam's Consult edi Britia webi ebeje wo visa amount. Say we call United Kingdom, Canada, Dubai, Poland, Croatia, Nafe Kradia, Serbia, any Greece in so abeka ho work permit ethetri. Ma mentre wo mo etri kwan. Sunday Sam's Consult ewo Ofanko barrier, Asofan, our Bay Wise Park Hotel, ewo Asofan New Station honomo. Phone number 0244 291546. Email address nso samuelowusu626@gmail.com. Yeti ehudi enti, we connect dreams with opportunities. Emanenye wadwendwen, frɛ wonom na nso bedi adanse media. It's official. DLFM 106.9. Yamamo akwa babio afe yankin kan madwen kire no ewo Facebook ne so na we frɛ ye Kofi Parliament o se enchekra Ghana bibia beye fanya meti ase o tie news ne pa efrɛ ye aguna bobikuma eye apa Kofi Parliament ye da se we nso so frɛ ye Richard Ashe o se good afternoon to you Pentecost elder Takrede Kojo Krom Chebawu de Shekronkun Shaba Kwadwo Sami B ene Adwoa Agyei Sikapa o se DLFM news official there say anomanam we so free Baba Mahama oboase o se NDC for the omonyo madwen say galamse no omo beko inti yenja de cheche ne kwa no omo de omo kan de nya de a omo ba beye o se nchi akese pa enkoma Abanga Yakubu Fuseni oye MPP National Youth Organizer hopeful we so efri nana kwame Opasco Newman o se otie de efri insawem government hospital na news no emuye de ye papa we so efri di brown blow onu so say MPP amanyoko no omo ho te sese ne omo atena opposition beye 8 years na emu ma 4 months penti de omo keka ne kra de omunjai we ahanom ana mrebe ma ye kwan say yemfa Agyei nsem kasebo no emfa NC kasebo mu semufo Miss Mabel Entry sanso na Kofi Taylor ye call Facebook ne so international DJ Afiba ana ebo voice no ema na kai say Saturday we 19th April ye papa the legendary Charles Kojo Fosu Daddy Lumba ebo show kese di Ofosu Plaza Hotel sa won sanka wo ticket dia misra abomodin na ma won sa enka ticket ye na yankwaji yani na wanim se papa de oba show ni so enya sem ketwa Kofi ntini keke Fosu so ebeka no ntu ye momode ane na yenko de Ofosu Plaza Hotel Kofo Idua fi we de yenfa kwawu ni nto ntwen ni yenkwaji yani ewo Kofo Idua o ticket no betimi ataaje so dial star 714 star 51 ash star 714 star 51 ash mi amede kaseboy ebesomu edi ameje so ene Adwoa Agyei Sikapa me sorry suina na Josilki ene na pamfo edi DLFM dwumeko no ebesomu DL News.